Yilo-ke lolu suku iMbenge Yavuza ibambisene nomfundisi wasesontweni iHope of Glory Ministry International. Lapho-ke ebebethathe khona ogogo beyobajabulisa ngosuku lomama. Wena-ke kwakho-ke ungakhohlwa ukusubscribe-a, ulike, ushare le video nawake amavidiyo alandelayo. Ushukela sihlole u-HIV abathanda ukuhlola akekho ofosiwe ukuthi akahlole zonke lezi zinto. Umuntu uzoya ngokuthanda kwakhe. Sizele lokho nje kuphela. Okunye asiphathanga like for uku-check-a for ukudlavuza kwesibeletho. Ngoba sicabangile ukuthi hayi sisenkonzweni la akekho umuntu ozoba nesikhathi sokuphumula. Yabona kanti nize ngobumnandi. Asikancini kakhulu. Senze lokhu nje BP ishukela. And then banembuzo nivumelekile ukuthi nibuze sobe sikhona lapha etafuleni. One-question noma ephathelene nani kwezempilo sikhona siyazinikela ukuthi siphendule la esingaphendula khona la esingakwazi ukuphendula khona futhi sizosho. Uma kunesidingo sokuthi uye emtholampilo seduzane nasekhaya nalokho futhi sizokutshela. Uma kwenzeka mhlawumbe sikuhlola uthola ukuthi i-BP yakho iphezulu. Besicela masithe sicela ubuye emva kwesikhathi esithize ngoba mhlawumbe sinazo besingasakhumbuli uzizele wena uzoyikhokhela. Siyabonga. Men jeg BP nummer er sugar? Okay, mama. Uhambisana ukuthi a-check-we noma ashukela. Nimcheck-e Oh, okay.
Okay, Bangcwele, ngizocela siqhubeke ne-program. Ngithanda ukunibingelela egameni likaJesu. Igama lami nginolwazi kwakaNcemu, uMntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe. Welcome to eHats and Gloves. Siyabonga ukuthi Sanibonani izindlovukazi ezinhle. Sanibona zinququlo. Sanibona ukuphila kwethu. Ninjani nabahle bomama, nabahle kwinyanga yenu yabantu besifazane. Igama lami nguNkongilile ngowakaJwaha, u-social worker osebenza emshiyeni, u-social worker waka-Lifeline njengoba ishathi lenkampani libhaliwe. Ngisebenza emshiyeni endaweni ekuthiwa iThuthuzela Care Center. La sisebenza khona ngabantu besifazane noma besilisa abalungileziwe ngokocansi. Kodwa-ke ngizokhuluma nani njengomama ngoba njengoba sowomama nje sithwele ubunzima basemakhaya, sithwele ubunzima bomuzi. Ungazi ukuthi munenkinga engaka kumele uhambe uye ngakuphi. Sikakhulukazi thina abantu besifazane bayafa namhlanje, abanye bayazibulala ngenxa ye-depression. I-depression ekhandwa ukuthi uyahlukumezeka kodwa uthulile, awukhulumi ngakho. Iy'ngane emakhaya ziyasihlukumeza, abazukulu bayasihlukumeza, kodwa asazi ukuthi kumele siphume siye ngakuphi umnyango. Ungeza enkonzweni ulapheke spiritual, kodwa kunezinto ezidinga i-social worker, ezidinga umuntu i-therapy ozokwazi ukukhuluma khona, akugayide ukuthi kunenkinga engaka, hamba uye ngakuphi. Abanye besifazane bayashawa emakhaya, noma ngaba ushawa ngake ngo-physical, ukushawa ngomlomo, umuntu akuthuke akhuluma amagama azokwenza ukuthi wehlelwe isithunzi. Kunabantu abakwazi ukuthi akutshele zonke iy'nsuku ukuthi umubi, angazi ngikushadilani awumfanelanga. Uthule naleyo nto ngoba uyasaba ukuthi ngivikele isithunzi sami, noma uma ngihamba ngiyobika kuzoba yihlazo. Futhi uma uhamba uyobika kumngane, umngane akakwazi ukuhlekisa ngawo. Kanti uma ufika uzobika kwi-social worker, lizokululeka ngokomoya, likululeke ngokomqondo, likwazi nokubiza upartner wakho loyo, lilulekwe nonke likwazi ukuphila. So-ke singama-social worker-ke sikhona, akhona ema-police station, sikhona emshiyeni besi-24 hours. Sebusuku sikhona, semini sikhona, iholidi sikhona, nange-weekend sisuke sikhona. So sizocela-ke abantu besifazane ukuthi ningavumeli i-depression idlale ngani, isikakhulukazi kuno-mental ohlasele ngamalanga. Abantu besifazane bayahamba njengayingqondo. Uma usuhlala phansi naye, ukhuluma naye, mawuthi uyadiga down, ubheke ukuthi uthole ukuthi une-abuse esuka endlini. Njengoba usuke ushawa endlini, zibuka iy'ngane, ziyakhula. Uma zikhula nazo ziyayenza lento ngoba sibonile ubaba eyenza. Simbonile umama ethuka ubaba, uma ethela ubaba ngamanzi abilayo, okusho ukuthi ukuze ngiphile nami kumele ngenze leyo nto. So asikhulumeni, siyanicela ukuthi sikhulume ngoba lezi ngane esizikhulisayo ngaphansi kwaleso sikhulu isuka ekhaya ihambe esikoleni. Uma ifika esikoleni ihlukumeza ezinye ngoba vele into eyijwayele yenzana ngayo ekhaya. Uma ifika esikoleni ithi iyafunda kusafundeki, isiyadropha, iyafeyila ngoba ihlezi sesikoleni nje iyacabanga ukuthi mhlawumbe uma uyashawa nje ekhaya, mhlawumbe manje ngomfica esefikile nje ekhaya, ayisakwazi noku-concentrate kuthisha, icabanga lento eyishezi ekhaya. So siyacela-ke abantu besifazane nibahle, nathi siphila ngani, nathi umanje into enkulu ekhaya. Uthi ubuya emsebenzini usho ukuthi eyi ngiyaya noma Nkosi yami, ngathi ngizomfica ephekeni ngenjani
Amen, siyabonga. Okay, so manje sikhale nje waseNazaretha siyabonga ngosendwele ngempilo zomama abaningi kangaka baba imigogodla yemndeni yabo imigogodla yesizwe imigogodla baba yale South Africa engcole kangaka esikuyo baba kuyasifusisa ukuthola ukuthi kusakhona omama abaqotho omama abalumela iqiniso phakathi kwethu siyakhuleka bamdwele ukuthi bagcobe ubabese isibindi kuthi baba ababhekene nabo baphamandla uqoka ubaphela bayikhono kweqiniso kuthi nalabo abasethembekileyo kasibesaka nokuya emakhaya babadwele uhambe nabo babasuka kule ndawo bayizwele ukuthi abahambi bodwa kodwa bahamba nengonyama yomndeni kaJuda kodwa bahamba nosonini nanini kodwa bahamba nalomdala wey'nsuku nowayekhona emandulo okhona osazobakhona baba siyakholelwa ezwini lakho elithi konke kuyenzeka kuwe elithi Nkosi singenza kanjani uNkulunkulu angenze kanjani ukuthi sicele isinkwa asinikeze asinikeze Nkosi indwele itshe noma sicele inhlanzi yena asinikeze inyoka angeke akwenze lokho kodwa konke sicelayo egameni lakhe yena unamandla ukuthi asenzele baba singabantu besifazane sihlangene ngalolu hlobo sithi khulula amandla akho phakathi kwethu sithi sifuna ukubona ushintsho empilweni zethu sithi sifuna ukubona baba igcwele usiqobela izimpi zethu sithi sifuna baba ukuthula usilwele wena sithi sifuna baba ukukhala kanye baba wena unyakaza ngasikhombisa ngegama likaJesu ngiyababeka nalabo phakathi kwethu abangaphilile emoyeni emzimbeni nasemqondweni yabo sithi ngegama likaJesu siqashule izibopho zikaSathane in the name of Jesus asithi sonke amen. Oh hallelujah singahlala phansi bazalwane. Encwadini yabahluleli chapter 15 uverse 16 ungawubhala phansi nje uzowufunda ekhaya amen lithi la ngesilisi then Samson said with the donkey's jawbone I have made donkeys of them with the donkey's jawbone I have killed 1,000 men la likhuluma kwamizwi ngoSamson emhlazane ehlaselwa amaFilisti lithi iBhayibheli lami ngesikhathi emhlasela uSamson wayengaphethe nkemba wayengaphethe lutho kodwa lithi iBhayibheli wathi wayeqalaza eduze kwakhe wasebona umhlathi wengobolo lithi iBhayibheli kungekho okunye ayengakwenza amaFilisti ayephethe ibhamu amaFilisti ayephethe imese amaFilisti ayephethe zonke iy'khali kodwa iBhayibheli litshela ukuthi uSamsoni egcwele amandla kaNkulunkulu wathi mayebheka phansi ebona umhlathi wengobolo kwayilokho uNkulunkulu akugibelayo awubazalwana nazini ukuthi uNkulunkulu akakhethi ibala lamuntu uNkulunkulu ufuna umuntu ozomthemba kuthi angithi njengoba sihlangene sawomama uNkulunkulu ufuna umama ozonamathela kuye amthembe akunalutho ukuthi uphume ekhayeni elinjani akunalutho ukuthi wena abantwana bakho babheme iwunga akunalutho ukuthi wena awunamali awusebenzi akusho lutho ukuthi wena washonelwa umyeni akusho lutho ukuthi wena awunamali uvela mhlawumbe ezakhiweni kodwa iBhayibheli lisifundisa ukuthi umuntu ogitshelwa uNkulunkulu lokho anakho esandleni uNkulunkulu uyakwazi ukukhala phezu kwako bese enza umsebenzi lithi iBhayibheli uSamson wabulala amaFilisti ayinkulungwane 1,000 hayi ukuthi beyihambela
masixhumana sikhuluma ukubuyela konke siyasithoka kuwena kakhulu sisi Jehova uNkulunkulu aqhubeke njalo asicindele wena sibusisele wena asifezele zonke izidingo zakho ngakho konke Simbe ngiyavuza sijabulele kakhulu lolisuku lanamhlanje kade salilinda ukuthi lifike siyomama abancane kodwa abanempokophelo eyaphambili ngokunakekela ogogo abagulayo sibuke sayibuka lento sabona ukuthi ngelinye ilanga ngakuhle senze okuncane ukujabulisa nje ogogo ngisavumelana nabo bonke omama ngabe siyafisa kakhulu ukuthi nje ubaNkulunkulu emuhle engathi angasipha amandla into yethu iqhubeke ngoba kumanje sibhizi sifuna ngisho ukwenza iNPO siphezukwayo ngoba sifisa ukuwenza lo msebenzi sibanakekela abantu abadala sibaphuthando siphinde futhi singenelele nasemakliniki sibanike sikwazi ukubanikeza itiye while belinda ukungena begodola sibenze nje bafudumale siyafisa futhi ukuthi sivule isoup kitchen sisakhulumile nomama umfundisi Thizeni khona ngasekhaya ngendawo lapho sizohlanganela khona siyenze lenkonzo yethu ngoba ayona iyadingeka sibonile ukubaluleka kothando lomuntu omdala sibonile omama behleli nezingane zabafana begula safika siyimbokodo encane safika sangenelela so nje ngiyafisa kakhulu ukuthi noza kwethu esihamba nabo baqhubeke sibambisane njalo kule nkonzo ingapheli siqhubeke sibambisane singakwebhani sibambisane omunye nomunye azisomunye masiyibambe lapho ngokukholwa nokuthemba uNkulunkulu izokwenzeka ngiyabonga ngisacela ukudlulisela kumama umfundisi wami Siyabonga kakhulu nakho nje ukubambisana ngicanthi kubalekile la khona amabandla
sibambisana ne-community, kungabe ukuthi nje sisemabandleni siyakhonza kodwa asazi ukuthi kwenzakalani phakathi kwe-community. Ngicabanga ukuthi kube into ebalulekile kakhulu ukuthi sihlanganise iy'nkonzo zethu ukuze sikwazi ukuthi abantu badala abasemabandleni nabangaphandle bathole ukuthokoza nokubusiseka ngalolu hlobo. Siyabonga kakhulu.